Mwiriwe bakunzi bacu bakunda ibiganiro Iwacu Bikora Bite TV, aho twiga ibimera bitandukanye. Ndabashuhuje aho muherereye hose. Kuri uyu munsi rero tugiye kwiga ku kimera kiri hano bita ngo ni iki kimera mwe mukita ngo iki? Kino kimera ni igisura gitoya gikunda kurandaranda. Hari igisura kinini, buri ibisura biri ubwoko hafi butanu, ariko ikindi gisura tugiye kwigaho ni kino gisura gikunda kurandaranda kandi akaba ari agasura gatoya. Ese gakora iki mu buzima busanzwe? Hari icyo waba ubiziho? Natwe hari icyo tubiziho, nko mu dutabo twagiye dusoma cyangwa mu bitabo cyangwa n'uburyo tubona bikora. Uyu munsi tugiye kukigaho kuko nako nabonye ari ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Kano gasura gato rero karandaranda ni akatsi gato pe, ariko kagira ubwirinzi bwinshi mu buzima bw'abantu. Kano kantu ni akatsi keza kifitemo ubwirinzi. Ese gakora gute? Hariho abantu bakunda kurwara indwara zijyanye n'imitsi, abantu bakaribwa mu mavi, ibintu bikaba ikinya nk'ibibaguguna, cyangwa ukumva ari nk'ibintu biri kuzamuka nko ku murundi, ukumva biri kugenda bikurumagura. Ese kano kantu gakoreshwa gute? Aka kantu rero gakoreshwa, uragenda ugashaka kugasoroma, ntuzapfuka kukiteza kuko karakubaba ukishwanyaguza ukikubagura. Rero aka kantu abantu benshi bakunda kugakoresha baroga, ariko si byiza kugakoresha ujya kuroga. Kakoreshe ukivuza cyangwa wivuza. Hariho abantu bakunda nko kurwara ugasanga umuntu ari kwikwatagura ngo bamuteze ngo icyo bita rubaba, ariko aka kantu nako ni keza mu kuvura, gakora ibintu byiza cyane. Icyambere rero gakunda kuvura ibyo bintu byo kubyimba kw'imitsi. Ufata tuno twatsi ukatwanika, ugashaka twinshi dutubutse, ariko warangiza ugashaka icyo bita mudakubitwa. Mudakubitwa ni sari umuntu utazi mudakubitwara. Hariho abantu benshi batayizi, ariko akenshi ikunda kuba ahantu hari urubingo, ahantu hakunda kuba nk'imusina. Mudakubitwa uyibonamo. Abantu ba kera barayizi. Hari ukuntu kera mwakirirwaga babatumye nk'ahantu ababyeyi, mwarangiza mwebwe mukagera gute, mugakererwa, mukagenda mwagize gute, mwambaye mudakubitwa kugira ngo batabakubita. Mudakubitwa rero niyo ngiyo. Bakagenda ugashaka n'icyo bita umuhanga, nibwo twavuga ko n'urubingo, biriya bibabi byabyo by'urubingo, warangiza ugashaka n'ikirogora. Uragenda rero ukabyanika, wamara kubyanika ukazabitwika. Wamara kubitwika ugafata iryo vu ukaryitegura neza. Warangiza kuyitegura neza ugashaka amavuta y'inka yandi akuze ariko bye, warangiza ukajya usigaho uko ugenda usigaho, kwa kundi kuribwa kwawe, kwa kundi kubyimba kw'imitsi, cyangwa ukumva ni nk'ino zagutondaguye, bigenda bigira gute, bigenda bigabanyuka. Uyu muti urakora, umuti mwiza wizewe ku bantu bakunda kurwara gutyo muri ubwo buzima. Abantu rero ikindi uvura iki? Ukunda kuvura kuribwa mu nda birenze ukwemera, umuntu akamera nk'umusazi, cyangwa ba bantu bagira gute, barwara nko kuva bidashira. Kano kantu iyo kavangiyemo n'indi miti yabyo, kuva bidashira bigenda bigabanyuka, bigenda bikira. Kano gasura gatoya rero, ikindi hariho abantu bakunda gutega bino bintu byo mu mutwe, akishimagura
cyangwa ukabona umuntu arishimaguye cyangwa ukabona yataye nk'umutwe. Ese kano kantu gakora gute? Aka kantu kavura iyo uhorana icyo kintu cy'ikibunga cya buri munsi rero uko wabigenza, uragenda ugafata kano gasura gatoya karandaranda, warangiza ugashaka ka katsi bita kamaramahano. Iyo uhorana ikibunga, ejo wagiye aha, ejo bundi wagiye aha, ejo bundi wagiye aha, mbese na wa umuntu uturumbuka nko mu rugo akagenda atavuze akazagaruka igihe ashakiye, cyane cyane abana, umugabo akagenda atavuze akazashaka igihe ashakiye, umugore arahukanye aragatse, mbese muri ubwo buzima rero uragenda nabyo ubikoresha ubitwitse, nabyo ugakoresha. Ariko ikindi wongeramo amashwangara. Aya mashwangara wenda uguyango amashwangara aya ngaya iyo bita y'insina, ariko aya ngaya yagiye akagwa nko ku nsina akaryamaho. Ntuzakoreshe aya ngaya batemye, insina batemye, oya ntabwo aba ari byo. Cyangwa ngo ugende ngo ufate ngo urukoma ngo urwane, oya. Amashwangara yayandi yagiye akagwa nko ku nsina agasa nk'aryamamo, yayiriya bahita icyururutsa amahane cyangwa kagabanya amahane, cyangwa bakacyita igicubya. Kuriya wabonye cyagi kikaryama kuri iriya nsina, niko nawe atuza wongeyemo bino mbabwiye. Rero bakunzi bacu, uyu muti uvura ibintu byinshi, ariko kuri ba bandi nababwiye bakunda nko kurwara umutwe w'umutererano, bakikubagura bakishwatagura, wagenda ugafata ugutwi kumwe na kano katsi karandaranda. Aka katsi karandaranda ni agasura gatoya kifitemo ubuhanga, kifitemo ibibaraga, ariko ugiye gushaka kuvura umuntu umutwe w'umutererano wabigenza gute? Ukoresha aya mababi ugakoresha n'imizi yako, noneho ukoresha mu kunywa, warangiza ukajya unabikaraba kugira ngo kagabanye ubukana bwako. Ushobora no kubusekura ukanabwanika, kuko wanabwanitse ubukana bwako kwa kundi ugakora kakakubaba, nabyo bigenda gute? Bigabanyuka. Kandi buriya abadayimoni nabo iyo ari indwara babohereza, byari amahembe, yari nyabingi, n'ibyo byose by'imyuka mibi bakunda guteza abantu, kano katsi kagerageza kuya gute? Kifitemo uburinzi bwako bwinshi cyane buhagije. Kuri abo bantu rero wakoresha iyo mizi, warangiza ugashiramo icyo bita kiriya cyoganyanja. Akenshi nkunda kukivuga pe, ahubwo sinzi impamvu abantu bakunda kukimbaza kandi mba nakivuze. Rero ukagenda ukajya ubikoresha, ukarabaho, unanywaho duke duke. Kunywa umuti uwivura umutwe ntabwo bisaba kunywa ibikombe n'ibikombe, akayiko kamwe kaba gahagije ndugu yangu. Ubundi igikurya, senga Imana, ubundi univuze, ubundi urebe ko ibintu byawe bidakemuka. Bakunzi bacu rero ndabakunda cyane aho murereye hose, sariyuti. Umva nanjye nzajya mbagezaho utuntu n'utundi twiga ibimera by'iwacu. Nanjye byose ntabwo mbizi, ariko duke nzi tuzajya tudusangira. Namwe ibyo muzi ndabizi ko abashaka muri komenti gutya na gutya, iwacu tukita gutya. Imana ijya ibarinda kandi umugisha. Ni ukuri Imana ijya ibagura muri byose, muve aho mujyana aho mujya muveyo, mbese mwaguke muri byose, kandi Imana irabakunda, natwe turabakunda. Imana ibarinde. Uyu mugoroba mbese icyo usabye Imana ikiguhe pe. Icyo usabye Imana uyu mugoroba, Imana ikiguhe. Icyo usabye Imana wizeye, Imana ikiguhe. Mbasabiye umugisha kuko Imana ibakunda, kandi tukaba turi abana b'Imana. Ntacyo tuzigera dusaba Data wa twese ntigire icyo twima, oya ntibibaho. Humura, Imana irakuzi. Ejo uyu munsi urababaye, ariko ejo ubuzima bwahinduka. Uyu munsi ufite agahinda mu mutima katazi iyo kava, ariko menya ko Imana ikubereye maso.
humura, ntiwiganyire, ntiwihebe, humura Imana ibirimo. Igihe wumva ufite agahinda mu mutima, ukumva nta hantu wakura igisubizo, soma Bible cyangwa urebe filimi cyangwa wumve indirimbo z'Imana, Imana izabigufasha.